kurumirira ndeto ya Kieha ya Garace Wahuu iria anake ake mugwanja hamwe na Muthoni wake makuire kurumirira Unyuwi wa Njohi Thumu. Ndeto ino ya Kieha Nirakinyeire Munini wa Mutongoria wa Bururi Rigathi uria oire ikinya ria Kucera Mucii uyu. Kurumirira Dorcas ni aracerire Mucii uyu kuria tucucu twake tutatu turatwarirwo ceceni ya St Nicholas iria irungaga mitugo. Ona gukiri uguo John Mathia na Peter Migwe ni mahotire kuhonokio kuma muturire-ini wa unyui wa dawa cia kurebia. Ni kumana na wiruteri wa munini wa mutongoria wa bururi Rigathi me hamwe na mutumia wake Pastor Dorcas Rigathi aria maingirire gatagati-ini na guteithiriria kunina utumiri wa dawa cia kurebia gatagati-ini kao. Ngenete muno ni thirikari gwiciria gucenjia ciana kunywa njohi gukorwo mena rehabilitation magitwara ciana cituike cia gucenjia tondu nie ni ngereire ruo runene iguru ri John Mathia uri ambiririe gutumira dawa ici cia kurebia ena miaka minini ni augite nionete arata ake hamwe na andu a family yake magikua kumana na utumiri wa dawa ici undu uria utumite gutigana na dawa ici. Napata watu wengine mnasoma na wao ni wa mabombe hivi. Sasa mimi nikaingiliwa kwa hizo madrugs. Kuingia sasa kwa madrugs nikaona hii naenda kuacha siachi. Lakini kulingana na venye nimeona manko zangu venye wamededi, nimekaa tu hivi nikadecide nikaona pia mimi. Kwa hiyo mtaratara bado nimefuata nikaona hii acha ikue sasa niende huko watu wanaendanga wana change. John Migwe ni erethete thabarĩ yake kuma ambĩrĩria gutumira dawa ici kuria augite ndangiahotire gwika wira ategutumira njohi undu uria watumire ate mweke wa mawira o hamwe na nduguna ya andu a family yao. Sana ni wachane na ile kampani yangu tulikuwa tunatembea na wao juu hata kama sina pesa ananiamkia asubuhi tunaenda tunatoa roho. Sana ukipata Muthikafu Barnabas Mpekevi ni augite mubango uyu ni uguteithia kuruga mitugo ya anake aya. Meru maana that is the plan of our excellency that we take this young man to Meru rehabilitation called St Nicholas Rehabilitation Center. Ngirifuatira Muthi TV njitagwo Joshua Juguna.